it to another place, gotta taste it. Take it to another place, gotta taste it. Yes, pessoal, welcome back. Mr. Elviro Febrioba, di depan dia tersayang pasti ya. Shake it time, and you go and get yourself a whistle and Yes, lagi-lagi welcome back. Rise this kid company. Di Pamajin, Mr. Bregoy, Mr. Abda, pokoknya cua Sufian pasti ya, let's go. I'm so feel free now. Mr. Vidi Gasbro, ajar lagi.
Ajak Mr. Winnie Gaspo. Crisis Kid Company. Cima Majid. Mr. Brengen, let's go. Ajak Mr. Taki Gazelle. Mr. Terseng Basya.
It's a ring tick, them know. Wadole boy, come on everybody, let's go. Aja lagi buat Fitra. Lagi-lagi Koko deh, Fitra bro. Ya jual supaya Rio deh. Spesial ucapan from Mr. Prego. Mr. Bidi Gaspol, Firman Ali, Mr. Robert Gabani, let's go. Mr. Fredo, Febrio bro. Mr. paling terus saya masih ya. Kasih menyala my brother, Rise is King. Wadole boy, let's go. Aja lagi bos Fitra Gabani. Kau juga bisnis terus saya masih ya. Aja lagi menjual si Bamaji. Apa itu galau? Mari kita buka lembaran baru. Spesial ucapan si Bamaji. Aja lagi Misrawe from si Bamaji. Aja lagi si Bamaji. Misionan, let's go. Mana body, let's go. Alvara Bekabani di rumah rahasia. It's a ring ting, man, them know. It's a ring ting, man, them know. Ready,
Kupu-kupu terbang melayang. Mr. Winnie Gaspol, siapa yang punya? Aduh lebon. Aja lagi Raisiski, let's go. Bob Kidra. Jangan kasih kendor, aduh lebon. Ada lagi Raisiski. Ini dialah si Bapak Jin. Best song for you, my brother. Fauzi Usam, Mr. Saint Belsia.